Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Ndabakunda cyane kuko muri abagenzi barimwe baraja mu ijuru, nanjye kandi nkaba ndiwe. Rero uyu munsi nkaba mfite ijambo ry'Imana, Imana yampaye nukuri kugira ngo dusangire. Haleluya. Ku bantu bataragira subscribe, mufyonde aho gakengeri gatukura, mbese mufyonde na subscribe kugira ngo muze mwumva ubutumwa, muze muronka ubutumwa nshikirije. Haleluya. Uyu munsi nukuri ndafite ijambo Imana yampaye kugira ngo ndabashikize bene data. Mbere yuko ndi bubahereze ino jambo, reka manze mvuge ibi. Bene data, ni mwame mwiteguye kuko Yesu araje. Mwame mukenyeye ngo kandi amatara yanyu yame yaka. Haleluya. Umukristo agirwa no kwama amesa imyenda yiwe. Umukristo ntareba ngo uyu munsi nakoze ikiza cyangwa se yanakoze kibi, aguma asaba imbabazi. Bene data, muze mufata n'amasengesho yo gusaba imbabazi Imana. Bene data, nukuri muze mufata amasengesho n'imiburiburi n'umunsi umwe wo kwisonzesha musaba Imana imbabazi, kugira ngo mugume mwegere Uwiteka azababona. Haleluya. Kandi ikindi, mwame musaba iherezo ryiza. Muze mugira n'igihe cyo gusaba iherezo ryiza, buri mwanya musaba iherezo ryiza, buri kuryamye wibutsa Imana iherezo ryiza. Yesu Kristo arabakunda. Haleluya. Ijambo ry'Imana rimbwa yiti ngo nkunda bankunda. Ngo nkunda bankunda. Bene data, Yesu Kristo arabakunda. Namwe icyo mukora mukwiye kumukunda. Ndashima Imana ku bintu byambayeho hirya y'ejo n'ukuri bene data. Byari ibintu bikomeye, nari mpfuye, ururimi rwari rwagobwe, intoke zagagaye, amaguru. Yewe icyo nari sigaranye byari byumviro gusa, naho sinavuga sinagira iki. Bene data, ndashima Imana ko mbese ko yanyibutse, kandi ibyo byose bya uko mbese nari napfuye. Bene data, ikintu cari kisigayemwo kwari ukuyumvira, vuga ati Mana niherezo ryiza, Mana niherezo ryiza. Iyo nyene naho nyene ayivugira mu byumviro, kuko urimi ntago nabiruvyura. Nimwumva ari iby'Imana yankoreye bene data. Aha ndi muzima kubera Kristo. Maze rero nkabasaba bene data, mwame mwiyeza. Yesu arashobora kutaza uyu munsi, ariko urupfu rukaza uyu munsi cyangwa ejo. Mwame mwiyeza bene data. Urazi ko bamwe usanga bapfiriye mu buriri, bapfiriye mu nzozi. Burya haba hari ikintu cabishe. Hari ikintu mu nzozi kiba cabishe. Rero no kuja kuryama muze mubanza mwiyeze, musabe Imana imbabazi, muryame mwiyejeje, kuko ntago muba muzi ko muri buvyuke. Nk'ubu ngiye nari mpfiriye mu nzozi, nari mpfiriye mu kabisa, nari mpfuye mu iryo joro. Ni hirya y'ejo, nta nubwo ari kure. Ujya ntago mbese mwari kuzarindira ubutumwa ntanga mukabura, naho nagiye kera. Ariko rero Uwiteka Imana Isiraheli nukuri iracadukunze. Hariho benshi bakiri mu gihe cy'inyongezo, ngo hariho ikintu Imana yagusigarije, ngo nutunganye ibisigaye bidatunganije. Hariho benshi bari mu gihe cy'inyongezo ntibabimenye. Bene data, mube maso.
igari urashobora kwisanga mbere y'umuryango, cyangwa ukarisanga ukazi akora, cyangwa ukayisanga mu muhanda, ukayisanga ari hose, cyangwa ukayisanga mu buriri uryamye rikagusanga turira tugende. Bene data, mwame mwiyeza kandi musaba iherezo ryiza. Reka senge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima ko uyu mwanya usubiye mwami kumpa. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, uhabwe icyubahiro kuko atayindi Mana ihari atari wowe Data. Ndakwinginze Kristo, umuntu ari wese ari bwumve ino jambo umuha umugisha Data. Ndakwinginze Kristo, unduhikire umwuka wawe wera kugira ngo ashigikire. Uwiteka we, ijambo ryawe riherekezwa n'umwuka wawe wera kugira ngo rigire akamaro mu mutima w'abantu. Urakoze Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohani wa mbere igice 2 ku murongo wa 15. Bene data, uwuri n'ugutwi yumva ibyo mpwemu abwira amashengero. Haleluya. Ngo uwuri n'ugutwi ni yumva ibyo mpwemu abwira amashengero. Reka nsome. Hano ndi hari umuyaga kandi hari n'imbeho nyinshi. Ariko ndashima Kristo ko yakampaye umwanya wo kuvuga ijambo ryiwe. Ngo ntimugakunde isi canke biri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Haleluya. Ku murongo wa 16. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bw'ubu bugingo, mbabariraho, bitanduruka kuri Data wa twese ariko byanduruka mu isi. Reka nsubiremo ino jambo kuko ahangaha nasomye nayo murashaka kutahumva neza. Ngo ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Ku murongo wa 16. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri Data wa twese ariko byanduruka mu isi. Haleluya. Rino jambo ry'Imana riko ratubuza ngo ntitugakunde isi cyangwa se ibiri mu isi. Bene data, ngo ntitugakunde isi cyangwa se ibiri mu isi. Abantu benshi barakunze isi nubwo bari mu Mana. Urinze ukunda isi, ukunda n'ibiri mu isi. Ukunda n'ibiri mu isi. Abakristo barakunda iby'isi kabisa. Kandi ari abakristo barakiriye Kristo ariko wamubona ukuntu hasa. Mwene data, ukabona kabisa ko yibereye mu isi kabisa ataranayivamo, aranayisinziririyemo. Arayisinziririyemo kabisa. Ariko wamubwira turacari mu isi nturayivamo, ugasanga kwandika amakomenti yo gutuka kandi ukuramubwiza ukuri. Urinze ukunda ibiri mu isi cyangwa se iby'isi, nta gukunda Data wa twese kuzaba kuri muri wowe, kuko uzaba wamaze kugira iki? Gukunda iby'isi. Abantu barakunda iby'isi ku buryo bafata ijambo ry'Imana bakarishira hariya, Bibiliya nshatse kuvuga Bibiliya, bakarishira hariya bagakoresha technology ariyo tablet. Ugasanga barahamagaye umuvuga butumwa cyangwa umukozi w'Imana ati ngo uvuge ubutumwa, agahagurukana tablet.
akaja kuvuga ubutumwa arebeye muri tablet, ariko ijambo ry'Imana ntarebemo, ntafate Bibiliya. Mbese mu mashengero huzimwe amatabureti niyo arimo gusa, Bibiliya z'Imana barazitaye hariya, mbese nta n'agaciro zigifite. Tabureti niyo ifite agaciro mw'iki gihe, niyo ifite agaciro mw'igihe. Hanyuma ngo Imana izabura kutababara, kuko Imana izabura kutababara. Mu rushengero rwayo higiyemwe ibigirwamana by'ibitabureti. Satani yarababeshe ngo Bibiliya ngiri muri tablet. Bibiliya iri muri tablet, niwikoreshereze tablet nta kibazo. Ijambo ry'Imana arico gitabo c'Imana ute hariya ati nta kibazo uzaja mu ijuru. Koresha iyo tablet, genda uvuga ubutumwa ukoresha tablet. Barashize mu bitabo byose muri tablet, nta kibazo. Abandi nabo ugasanga bari busy no gukoresha ifone, ngo ari kwasoma Bibiliya mu ifone. Bariko barasoma ijambo mu ifone. Ubu mbese haba Kristo haba abakozi b'Imana bose nico kimwe, kuko namba umukozi w'Imana adakoresheje intuze, cyangwa se namba umukozi w'Imana ariko akoresha tablet, umenya ko n'umukristo hariya ariko arakoresha ifone, kuko babibonera ku bakozi babarongoye. Nta kuntu umukozi w'Imana yaba ariko arakoresha tablet mu kwigisha ngo umukristo hariya ngo azabure kudakoresha ifone, cyangwa nawe nyene yizane tablet, kuko nibyabona byagezweho. Ngo ntimukunde iby'isi cyangwa isi, ntimukunde iby'isi cyangwa isi. Ariko Yesu yaza agasanga uri kurasoma ijambo ry'Imana muri tablet, mbese ugira ngo we waja mu ijuru? Ndakubwije ukuri nta juru wajamo. Ejo bundi ntago ari kera, n'indwi nka 2 zishize, nari mu masengesho, nari niyirije iminsi 5. Imana iranyereka ukuntu Bibiliya yagiye inyuma kabisa. Abantu tablet niyo bashize imbere. Nibaza bino nari narayivuze, Imana ubuntu bwa Imana inyereka ibyo bintu. Ubwa mbere nabivuze kuri YouTube, ibi bya kabiri ntabwo Imana yari nako ntabwo nayo bwabishireko, ariko uburekana yivuge mu ncamake. Umukristo adakoresheje ifone abafite tablet. Kandi ikindi, abamama bagendana abana mu rushengero bagacajyana n'udutablet two guha abana bikinishiriza. Ibigirwamana byashitse ahera h'urushengero. Bene data, ngo ntimukunde iby'isi cyangwa isi. Umaze gukunda iby'isi ubukunze n'isi, kuko ukunda iby'isi wese nta gukunda Data wa twese uri mu ijuru bikiri muri wewe. Erega umuntu akunda iby'isi nta juru abona, kuko uba wamaze kugira konkwa n'iby'isi nyene, nta kundi. Ariko ndakubwire mwene data, nukunda iby'ijuru, kuko ari uri kuraja hano mu isi. Uri umugenzi, uri kuragenda, uri kuratambuka ugenda. Ntabwo uzamenya n'igihe uzarenganira mu isi, ariko uri kuragenda. Ntuzi igihe uzarengana, ariko uri kuragenda. None niwarengana ukayivaho, koko warakunze iby'isi, wumva uzaja mu ijuru cyangwa uzaje kuzimu? Kuko bakunda iby'isi bose baje kuzimu. Ndakubwije ukuri, abakunda iby'isi bose baje kuzimu, ntibaja mu ijuru. Umuntu yitwa ko yakiriye Kristo, mbere atarakira Kristo yarisiga, akisukisha, akambara amasheni,
akambara ipataro, akambara kira kintu, akambara n'akamina kigira, kuko ntabwo ari bwamenye Imana. Abantu bataramenya Imana biyambara uko bishakiye, bambara ikabutura barigira, nta nubaciye urubanza kuko ntabwo baramenya Imana. Nta muntu abaca urubanza ati we wambaye uku, kandi umubwira ahubwo umubwira amenye Imana, kuko ntabwo amubwira ati ngabireke kandi ataramenya Imana. Umubwira ati namenye Imana kugira ngo abivemo. Abakristo bataramenya Imana biyambara uko bishakiye, ariko bamare kumenya Kristo bigumire hahandi nyine, bigumire hahandi nk'ikirenge cy'umuntu akuze. Bene data, murazi ko ikirenge cy'umuntu akuze ntago kivaho kiri kabisa, kiba cyarakuze. Ariko umuntu w'umukristo yavuye mu isi akaja muri Kristo Yesu, aracari mu isi kandi yitwa ko yakiriye Kristo. None nkawe wa muntu uri kuranyumviriza, nk'uko kuntu usa, uko kuntu usa koko, k'abantu babiciye mu mwuka, ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo ntireba mu mubiri, cyangwa se ngo ntireba ku mubiri. Yaba itareba ku mubiri, rino jambo rikaba rikweraza ngo ntidukunde iby'isi. Nuko Imana izi ko twebwe dukunda iby'isi. Abantu b'Abakristo benshi barakunda iby'isi, ngo ntisize agapude, ngo nasa nayo, ngo ndi mubi. Namba ukibona kuri mubi mwene data, ukabona kuri mubi, ukaja mu kiyo ukabona kuri mubi, utisize ukabona kuri mubi, ariko iyo wisiza ukabona niho wabaye mwiza. Ndakubwije ukuri, Satani yamaze kugusiga ikintu cyitwa amabyi mu maso, kugira ngo uzubona kuri mubi nyene. Ukeneye ko Imana iguhumanura, ukeneye ko Imana igukura ayo mabyi, ikakoza, ikakogesha amaraso ya Yesu Kristo. Ayo mabyi y'abadayimoni bakakuvaho, kuko iyo ugiye kwirira mu kiyo ubona uri mubi. Byumvikane ko hari ibintu Satani yagushizeho. Nababwiye ubuhamya bwanjye, nanjye naragenda mu kiyo nkabona ndi mubi. Nta hantu hamwe nagenda ntisize akantu naka cyangwa ipudre, ntago nasohoka ntagiye nisize. Kubera iki? Satani yari yashize amabyi, yari yasize amabyi mu maso, nagenda n'amabyi. Kuko iyo yewe ntagenda n'amabyi, naza ndeba ko ndi mwiza ntisize. Ariko kuba Satani yari yanteye amabyi mu maso, bituma kumboneka ko ndi mubi. Ati Mana wari kunsiga hano, wari kuntaga pudre, Mana wari kungira uku, ati Mana wari kungira uku, Mana wari kungira kuriya. Mbese naguma mpinga Imana nyine, nkasiga. Urazi ibara nisiga hano ku ntoki, ibara ritukura n'umweru, kandi bashaho udushugwe. Urebe ukuntu nakunze isi. Kubera iki? Satani yari yantabitse amabyi mu maso, mbone ko ntari mwiza pe, nkwiye gusa nyine nk'uko Satani akeneye. Ariko Imana yabonye ko nkwiye gusa nk'uko Imana ikeneye. Umunsi umwe ngiye kwiramukiyo, sanga ya mabyi Satani ashira ko Uwiteka Imana yankuye ko. Cyamboneka ko ndi mwiza, mboneka ko ndi mwiza kabisa. Ndireba ndatanga ati kumbe nari mwiza. Ako kanya ijwi ricaye avuga. Bene data, burya rero hari abantu babivamwo kubera Kristo wenyine yaje kubakuramwo. Ariko Kristo arinze aza kwigukuramwo, burya aba yagutanije neza, burya abafite ikintu azagukoresha. Mu bisanzwe Kristo aratuma abakozi b'Imana kukubwira, kukwigisha ngo uvemwo ibyo bintu. Kuko ngewe mpora mbona abo Kristo aje akibwira ibyo bintu ngo babivemwo, nabo abagiye gukoresha muri future, mu kazaza, kugira ngo bazibaronke ibyo bavuga. Ariko nanjye iyo Kristo atabinkuramwo, ntabwo nari kukubwira ko umuntu yisigaje kuzimu. Kandi ikindi, ntabwo nari kukubwira ko umuntu yisukisha. Umva, nta kintu na kimwe nari kukubwira.
nari kubyaza nyigisho bababwira ngo Imana ireba mu mutima gusa ntireba ku mubiri, ngo mbese ngo ntitugakunde iby'isi n'ibiri mu isi, iby'isi n'isi. Bene data, ntimugakunde isi, muri abakristo, muve mu isi, mumenye ko muriko muraja mu ijuru, mufate ingazi yo kuja mu ijuru. Mbese iby'isi mu birengane byarataye agaciro muri mwebwe muriko muraja mu ijuru. Nimugire iki, nimwange iby'isi n'ibisa n'iby'isi, mubireke mubikure mu mutima, kuko mukifite mu mutima ntago murava mu isi, mukifite mu byumviro ntago murava mu isi. Ni mubikure mu byumviro, mubikure no mu mutima. Haleluya, mubikure no mu mutima, kuko nimba mukibifite mu mutima kabisa ntago murava mu isi, muracakunda iby'isi. Hariho abakristo ubona ntago bisiga, ntago bagira iki, ariko baracabikunze mu mutima, bumva umengo bakwisiga, ariko kubwo gutinya Imana bakabireka. Aho ntago murava mu isi, ntago muraheba iby'isi. Niyo mugerageze mufate amasengesho yo kwisonzesha, mugerageze muhebe iby'isi, mubivemo. Kuko nimba mukiri mu byiza, ukaba ukiri mu isi mu byiyumviro, ukaba ukiri mu isi mu mutima wawe, nubwo atakintu na kimwe uri kurisiga cyangwa uri kurakora, ariko ukaba ukiri mu isi, nta juru ufite, kuko byumvikana ko ukiri mu isi, uracakunda iby'isi, uracakunza amarangamutima y'isi. Mwene data, nuve mu isi, uve mu isi mu mutima, uve mu isi mu byumviro, no ku mubiri wabiboneke ko mu isi wahavuye. Mbese uve mu isi wese, ntihagire igihimba n'iki usigaza mu isi. Haleluya. Uve mu isi no mu maso, kuko ari ubona ikintu umuntu yambariye akamini, aho kamini baragatatse, usanga urakarebye, usanga uragashimye, aho ngaho bukoze nabi. Byumvikane ko utarava mu isi, uracafite amarangamutima y'iby'isi. Umukristo ashitse wamuwe kabisa, utoranye kuzaja mu ijuru. Namba ushaka kuzaja mu gihugu cyo mu ijuru, ni wange iby'isi urunuka, umenye inzira uri uranyuramwo, ni inzira ija mu ijuru. Kandi inzira ija mu ijuru, Yesu Kristo uvuze ngo uramukunda ukavukunda n'iby'isi, umenya ko utakunda Kristo kabisa. Kristo ntakundana n'abantu bakunda iby'isi, ahubwo uraheba iby'isi, ugaheba n'isi, maze ugakunda iby'ijuru, ugakunda iby'ijuru, kuko niyo uri kuraja. Nambara amazu meza ariyo, nambara indya nziza ziriyo, nambara ibiti byose biriyo byiza, kunda iby'ijuru, kunda iby'ijuru, kuko abakunda iby'isi bose bazaje kuzimu, ntago bazigira baja mu ijuru, ntago bazigira baja mu ijuru. Bene data, ntitugakunda iby'isi cyangwa ibisa n'iby'isi. Namba twaramaramaje gukurikira Kristo Yesu, nidumva tumakinga sure ko iby'isi atabyo tukirimwo, kuko ino jambo ikora tuza ntitugakunda iby'isi. Namba Uwiteka Imana akubwira ati nzaguha inzu, ntukazayishire ku mutima ngo ukunde iby'isi gusumbya uko ukunda Uwiteka. Hariho abantu Imana yemera kuzubakira inzu, cyangwa se kuzabagira abandi bantu, ugasanga babishize ku mutima cyane, bakibagira wa wundi azagira iki, azabikora. Uwiteka Imana nimba kwemera ikintu, reka kugumugishiraho umutima, reka kumwereka kumengo nico babaye cyane cyane n'icyo babaye, kuko iyo byose Uwiteka azagwa n'iby'isi. Ariko ntabwo uzafata inzu ngo yimukane ngo uyijane mu ijuru, uzapfa uyisiga. None iki cyatuma ukunda iby'isi? Ni iki cyatuma ukunda iby'isi? Kandi uziko n'utwo tujipo wambara, n'utwo tuntu byose ni iby'isi, kandi iby'isi bizaherana n'isi nyene, iby'isi bizashana n'isi. Haleluya. Ni mukunde Uwiteka Imana Israheli,
Yesu Kristo ariko arababwira ati nukwanga iby'isi n'ibisa n'iby'isi n'isi, guteranya n'isi, kwanga iby'isi, guteranya ibiri mu isi no guteranya isi, kubyanga. Nambura umugenzi ari mwaraja mu ijoro, ntakwiye gukunda isi, akwiye kuba umwansi w'isi, akwiye kuba umwansi w'isi. Mwene data, Imana ikubwira ko izakugaburira, Imana ikakubwira ko izaguha amafaranga, ukazagenda ugafata umutima ukazajana mu amafaranga, ugakunda amafaranga, ukibagira ko ari we azabiguhereza. Arafite uburenganzira bwo kubikwima kubera iki? Umutima wawe n'ibyumviro byagiye mwajya amafaranga. Ntitugakunde iby'isi cyangwa isi, kuko umuntu wese akunda iby'isi ntazaja mu ijuru. Ayo maherena, ibyo kwisiga, ibyo kwisukisha, ibyo kugira ibiki, ibyo byose ni iby'isi. Mwabituraguye ahangaha mu isi, ntabwo mwabituraguye mu ijuru. Uwiteka Imana mu kubarema mwavuye mu nda ataco mufite, ariko mwarakuze mucabona ko Imana yabaremye nabi, muca mutangira kwishirako ibintu. Ntimugakunde iby'isi, ntimukunde iby'isi, ahubwo nimuyange, kuko muriko muraja mu gihugu cyo mu ijuru. Muriko muraja mu gihugu cyo mu ijuru. Ibintu byose by'isi bene data, ibintu byose by'isi ntuze ubiha agaciro. Ndaguhanure, ntimuze muha agaciro ibintu by'isi, ahubwo nimuha agaciro ibintu byo mu ijuru. Uwiteka Imana abahaye inzu, uvuga ati Yesu ndagushima ko umpaye inzu kabisa, ariko ikintu nkeneye cyane n'ijuru, kuko inzu izasigara ahangaha mu isi, ntawe uzakwimukana mu ijuru. Gushima Uwiteka ni byiza, ariko ntukabishiye ku mutima ngo mbese ubishiye ku mutima ku buryo wibagira Kristo. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi cyangwa isi. Abantu b'iki gihe ntabwo bashaka kuva mu isi kandi bitwa karaba Kristo, bashaka kwigumira mu isi. Mbese ukazasanga mbese ni umukristo ariko nguwo ukuntu asa n'uw'isi, n'uw'isi ntashaka kuva mu isi, ariryamiye, arafite uwo mugono mu isi, ntashaka kwambuka ngo aje mu gihugu cyo mu ijuru. Abantu mwarakunze iby'isi, ubusambanyi, iby'isi, ibiki byose, ubujura, ukaja kwiba umuntu mugenza ukamwiba kandi uzi ko ari iby'isi, utazakijana mu ijuru. Ubujura, umukati umwe ukakubuza kuja mu ijuru, ukaja kuyiba mugenza wawe. Amafaranga akakubuza kuja mu ijuru kabisa. Ni mwanga iby'isi, mwanga isi, kuko ntago murabisi, muriko muraja mu ijuru. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ndarangirije ahangaha, reka nsenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushima Uwiteka Mana nyiringabo kuri ijambo duhaye. Mana ndakwinginze uhezagira umuntu ari wese ari bwumve buno butumwa, ni mu izina rya Yesu Kristo. Kristo, ndakwinginze umwuka wera ahereke zino jambo kugira ngo rigira akamaro mu mitima y'abantu, ni mu izina ryawe Uwiteka Kristo mwami, niwe tubisabye, amen. Yesu Kristo abaha umugisha, nukwinda bakunda pe, shaka tuje mu ijuru. Haleluya.